أتى بكتاب ماحيا كل جهل وسن لهم نهجا يجي كل نجلهم وإذ بان لي ذنبي صريحا لنبلهم خصصت بمدحي جامعا كل شمل عسى فزعتي يوم القيامة تفرح بقرآنه قد قاد قرطود الملك به الخلق والزم سيرة الحب أحمد ولا تغل في شيء ولا تن تحمدي كواكب آيات النبي محمد هدت كل من يهدى بحق بلا شك ببعثة خير الخلق طم محلنا به طاب مثوانا والروع يئلنا وسدنا وعظمنا وكسر كلنا جنادوله الفياض دان فخلنا يروح إلى ما يشتهي ويدلي رسول الله صلى الله عليه وسلم mais oɗo galle ɓurmi jiidude e galleji sernaɓe sénégal fof neena yabal nañ ko si këru diine sénégal yépp bëri na tànk si këru diine sénégal yépp tamit nekk na taalibe wala kër diine yu bëri jàppee nañ ko taalibe waaye kër gii nag dafa spécial ndaxte moom ci kër gi la la gën a bokkal beneen kër diine bu mu mën a dugg fii la gën a bokkal enen futankoɓe komin almuɓe Cheikh Oumar tan min komi almuɗo Cheikh Oumar mais ɗo galle o komi almuɗo hen komi taniraɗo hen komi ɓiɗɗo hen ne ñun waa Fuuta yépp ay taalibe Seydi Cheikh Oumar lañ ñun ñépp xam nañ ni taalibe Cheikh Oumar lañ waaye nag moom bir na ko ne kër gii moom taalibe la fi sët la fi waaye ku ñu sopp la fii te ku sopp kër gi la somi ari taniraɓe e kawmiraɓe e miñiraɓe kamɓe fof aɓe belto yiidemi ɓe kollirami koye galle o jeeyami ne bu ñëwee doom yeeg sët yeeg taalibe yeeg rakk yi ñoom ñépp dañuy bég ba feeñal seen mbégte pour won ko ne moom ci këram la ñëw fii la bokk si ñoom ɗum tawi mbimi président comment wertini galle o kamɓe ne ɓe duwanimama te duwawma ko duwaw saah wonat mu ne kon président bégal nga leen comme dama lay wax ni ñoom tamit seen ñaan nangu na ndaxte lépp képp koo bégal bu la ñaanalee rek yàlla nangu ɗum tawi min nene mi jinganima mu ne kon lii moo tax ma ne man tamit sotal naa la ceerno Alhaji min hande mi ari e inde président mu ne ceerno Alhaji Tijani ñëw na moom ministre ci kaddu ak ci turu président de la république min tawima ɗo ne fekk nañ la fii ni yarno rawandene nii tamit la demee woon daaw amin duwo yo wayni duuɓi kewɗi ne ñu ngi ñaan yàlla mu demee nii ci ay at yu bëri ñu yàgg fi fekk sunu xalif bi Ceerno Mouhamadou Nour ko gonga ko duwa min garini ɗo ne dëgg la dëgg ñaan lañu jël si fii mais amin duwanoo xalifa yàlla hokkumo jam jurna balde makko waaye dañuy indaale ñaan tamit ñaanal xalif bi yàlla may ko wér-gu-yaram te may ko gudd fan mu yàgg ñoo jiite lool te ànd ak mbégte kanko ko taanam ko sehilam mu ne xalif bii de moom maamam la waaye tamit xaritam la ku ko sopp la kala ndo yiini e situation mo woni fof alay sago o weltinami mu ne saa su ko gisee ci situation bu mu mën a nekk rek faw mu daal di koy bégal nden miɗe wima an ceerno mu ne kon mu ngi lay wax yow sëriñ bi Ceerno Alhaji Tijane mi fi toogal xalif bi mi ari ñaagaade duwaw kon nag ñëw nañu sakku si ñaan président ko ɗum wi kam yomi ar mi ñaagono duwaw Sénégal ne président lim ko sas mooy mu ñëw sakkul ñaan réew mi di Sénégal
ñaagono mu duwaaw kanko mu ñëw tamit sakkul ko ñaan personnellement di mu président de la république duwaawee bés mu makko noon pour Sénégal ne sakkul ko ñaan itamit si njabootam ndaxte njabootu président de la république mooy Sénégal yépp hikka o oppatalaamu ne bu si yàlla àndee ren lay joxe nguur gi insha allah adama ko yaade ma wat tournée e Sénégal ne waaye balaa moo jeexal dina def tournée bu mag ci Sénégal ma waar haa ɗo e Daara Halay insha allahu dina ñëw ba fii ci Daara Halay bi e hadema ko yaade ne balaa moo tàggatoo premier kanko ma wat feere première pierre galle o résidence o fa e ko foti ko waɗe dow fof faɗe moom ci boppam jël na engagement dina def le tout ñu teg xeer première pierre résidence Seydil Hadji Mouhamadou Moussa fii ci Daara wi omon yaha nee na moom mu ngi tàggatoo di joxe nguur gi mais projet mo ɓuri farnoraade e ko woni ko président ko woni ko waɗata galle sernaɓe ko waɗanta galle sernaɓe ne waaye li mu gën a yëg mu nekk fiertéem mooy liggéey bi muy liggéey ci biir kër kilifa diine yi e galleji ɗiɗi ha tati o wino ma wat mato ko ɗiɗon tan heddi mais Daara Halay o nan hen ma wat feere première pierre o fawe nee na ndaxte ci liggéey boobu mu naaloon ci këru diine yi maanaam def nañ ci lu bëri daanaka ñaar rek ñoo des ñi nga xamante ni digoon nañ leen bëgg nañ ko def waaye defaguñ ko daara ci la bokk waaye nag moom nee na dina fexe balaa moo dem bu ñëwee mu teg xeer bu njëkk ba te tàmbali liggéey bi insha allah comme ni mu ko waxee woon te ɗum ko Daara Halay di jeeya hen so o weltaki hen te o haalni ɗum bawe fornoɓe haalande nee na li tax liggéey bi tardé ci Daara Halay bi mu ko yëgee moom kontaanu ci de ndaxte moom kër Daara Halay bi ci xolam la ko def bu doon sagoom day bokk si kër yu njëkk yi ha joni tan mato ko noon Allah waɗirno ɗum mais ma o daro hen ne ba tey xëy na yàlla moo ko bëggee noonu waaye moom dina def kéem kàttanam ndax li mu bëggoon de moom mu am e omo andi ma wat ne te insha allahu xam na ne dina am sababu o ne sabab bi o suɓima hol mo yiɗi lomtomo ndaxte moom ci biir ñi mu nekkal tànn na koo xamante ni am na yaakaar ne mun na ko wuutu e nde o suɓotonde ne bi muy tànn o woppi hakkille e hol mbawɗo continde programme makko ne bàyyi na xel ci koo xamante ni am na yaakaar ne mun na continuer di wéyal programme am yi mu tàmbali e comme programme makko kanko mo ɓuri hen jaggude ko fewnude galleji ceernaɓe o wi mo suuɓi o omo jaggi so waɗama ma continue oɗon liggéey nee na ndaxte comme programme am yi mu def priorité bokk na si liggéeyal këru diine yi kon nag am na yaakaar ne ki mu nar a bàyyi fii insha allahu nar na taxawaay bu rafet ginnaawam ba wéyal liggéey bi ma tàmbali woon ɗum ko haali ko noon nane berne makko mais nane berne men enen ɓe ɗo ɓe jooɗi ɓe fof ne li mu wax mu ngi si xolam waaye du ñàkk tamit mu ngi ci suñu xol ñun ñi toog fi ñépp ene wawi ɗum ɗon ne mbiɗa andi duwaw noon duwaw bernde ɓurata jaabeede ne xam na ne ñaan day nangu waaye ñaanu xol de moom la ñuy gën a nangu nden hay so par ce que komi ministre mi wawa hen junnade mbiɗa andi nane bernde mbiɗa ñaago ceerno ko woni e bernde men nde enen ɓeɗo fof nee na moom ministre am na xëy na position may ko wax yenn yi waaye xam nañ li nekk ci xol yi te mu ngi ñaan tamit ñu ñaanal leen ci li nekk ci xol yi ci li ñuy yëg ñu ñaanal leen ko ndax mu am lu nekk seeni xol ñoom nee na lu nekk suñu xol ñun ñii wone bernde mon onon ɓeɗo li nekk ci seen xol yéen ñii a naate bernde men ɗe ba mu dugg ci suñu xol yi ñun ñii ɗum ñaaguimi yo Allah wat ɗum mbaɗon hen duwaw kon loolu la ñaan na ko yàlla def te ñu def si ñaan minen ko président Macky Sall tan min ndewata nee na ñun ginnaaw président Macky Sall rek la ñu topp nde o suuɓi nde nee ba mu tànnee o wi amen mo suuɓi o mu ne leen kii mu tànn ma naf Sénégal ne dina amal njëriñ Sénégal ma naf galle sernaɓe ɓe dina amal njëriñ këru diine yi te onon Fuuta on ngala so wona ɗum
te yéen Fuuta amuleen lu dul seeni sëriñ jaɓan momi mu ne man mii ma nangul ko e ɗum somi ari noon mu ne kon loolu bu ma ñëwee mi haalan moon seeɗa ɗum dama leen di seedeel loolu en tout cas ko duwaw tan min ngari ɗo mu ne li ñu indi rek mooy sakku ñaan te amin gandi ɗo kala ko duwa ɗo jaaɓete te xam nañ ne bir nañ ni lépp liñ fi ñaan insha allah yàlla da koy nangu amin jiiɗi yon ɗum wono président kon nag bëgg nañu ngeen ñaanal président o daño ko ɓuri njorto makko mu am li raw njortoom o continue ligganade sénégal mu continuer di liggéeyal Sénégal o continue ligganade afrique mu continuer liggéeyal Afrique o continue ligganade aduna o mu continuer di liggéeyal aduna bi yépp so continue tan ne bu ko yàlla dimbalee ba mu continuer rek ma en jii hen nafoore ñun ñii dinañ ci gis njëriñ en tout cas ceerno mi weltima ko garmi ɗo ko ne day mu ngi dee fesal mbégtam ci li ko yàlla indi fii eyyi amadou nen wi kam yomi neni siftorami lycée o mu ne Amadou mu ngi koy fàttali lycée wu Daara Halaybe eyyi somi ruttima ne bu delloo semaine garo ci semaine bii di ñëw taw mi haalde inspecteur de l'éducation et de la formation fekk mu waxtaan ak inspecteur de l'éducation et de la formation mami nodduɗo direction de la construction scolaire ne dina fi yabal direction de la construction ou bien des constructions scolaires les constructions scolaires so ɓe garima ɓe ƴeewa ko watte ko ɓe kuɗɗo ɗum ne ñoom bu ñu ñëwee dinañu xool liñ fi war a def ñu tàmbali ko insha allah eyyi kala ko foti hen waɗede ma waɗe am lépp luñ ci war a def insha allah dina taxaw ndax loolu am insha allah loolu ko ɗum jinnomi hen haalde ne lii la bëggoon yeggee mi weltima no feewi mu ngi bég bu baax di sakku ñaan e miɗe ñaago duwaw di sakku ñaan bu baax Ceerno Alhaji Ahmad Nazir nee na ñu ngi remercier eɗen njaarno maire ɓoggee hono Alhaji Adama Moussa Ba joni eɗen payi e fadilata cheikh alkhatibu rasmi bismi alkhalifati alam liusrati sayidi alhaji Mouhamadou Moussa Ly radiallahu anhu ceerno Mouhamadou Nouru ajjadahu llahu wa nasarahu wa atala baqa'ah الذي يسمى شارع الحج ابن شارع تجاني بني الحاج محمد موسى من غندو دا كانيم جودي دو جوند خليفه هو امكو بالن e kongol makko e lomtaade mo khalifa o e lomtaade mo dendaangal ɓesgu seydi alhaji Mouhamadou Moussa Ly radiyallahu ta'ala anhu kettoɗen assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh bandiraɓe ceerno alhaji tijani alhaji Mouhamadou Moussa o wi en assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh o wi caggal nde o yetti allah o wi alhamdulillahi rabbil alamina o juuɗe e annabi sallllahu alayhi wa sallam on mo ngannduɗaa kañum woni timmoode annabaɓe kanko woni timmoode nelaaɓe nde o juulata kadi e koreeji makko jaɓɓe mo e denndaagal sahabaaɓe makko e rewɓe e caggal makko haa ila yawmi din bandiraɓe julɓe e ɗemgal khalifa Mouhamadou Nour mi wiimon assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh o wi omo haala e konngol khalifa o ceerno Mouhamadou Nour e yettinde calminaali mum dental ngal o wiya on assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh ganduɗa jooɗiɗen ɗo ko jonde mum jooɗiɗen ɗo ko jonde makko on mo ngannduɗaa jooɗiɗen ɗo ko jonde makko dariɗen ɗo ko darde makko dariɗen ɗo ko darde makko ko konko joƴƴini men ko kanko woni joƴƴinɗo en ɗo tawnimo kadi omon ɗo eɗen tawnimo kadi omoni ɗo mbi bandiraɓe ɓe o wi eɗen mbiya banndiraaɓe ɓe bandiraɓe julɓe banndiraaɓe juulɓe ummi fof to ɓe mbaawi ummoraade fof kisal allah
yo kisal Allah woni e maɓɓe amin bismi mamaɓe kamɓe fof o wi kadi e bismade dendagal arɓe ɗo ɓe fof khalifa o kadi o wi seyidul khalifa o kadi ene salmina ina salmina calminali mum calminali mum tiiɗɗi tiiɗɗi e jettoraji mum tiiɗɗi fewde président de la république fewde e gardiɗo leydi ndi président de la république Macky Sall omo duwono ɗum yo Allah rokkuma sagoji makko fofof yo Allah timmin haajuji makko fof yiɗɗeji makko fof yo Allah waɗango amin o wi inchallahu ma en gartu hen o wi eɗen calmina hono chef du gouvernement le premier ministre Amadou Ba mo ganduɗa ko kañum woni ɗowdi gouvernement o fof o wi khalifa o ene salmina o wi monsieur le ministre Cheikh Oumar Anne mo ganduɗa ko nelaɗo taw ene yiɗi ga arde ari ɗo ko e bandum en ari ɗo ko e enɗam mum ari ɗo ko e sehilaɓe mum tawi hay hinno nelanoka ga gueɗal mum nana ɗo fodde mum nana ɗo enɗam mum ma addu ɗum ɗo on en calminimo en mbimo bisimillah eɗen jetta eɗen calmina monsieur le préfet du département de Podor et le sous-préfet de l'arrondissement de Gamadji Sare kamɓe fof eɗen calmina ɓe taw ko e ɗemgal khalifa o ceerno Mouhamadou Nour Alhaji Mouhamadou Moussa o wi omo duwono gouvernement o fof omo duwono son excellence le président de la république o wi président meeɗa yejjidde ngoɗo wuro président meeɗa yejjidde Seydi Hadji Mouhamadou Moussa radiallahu anhu o waɗi ɗo doole makko fof o fewndi Sénégal fof kala ko Sénégal ronkuno o waɗani ɗum kala ko Sénégal yiilotono o dañani ɗum o waɗi jam e nder leydi he eɗen duwonomo noon nde wonno garɗo ko jahowo kala mission koko gasata tan kala mission koko gasata kankone oɗo mission omon timminiri ɗum no moƴƴi o gasniri ɗum no moƴƴi timmiri no yooɗi e guete yimɓe fof o liggima o fewni o yonni Sénégal fof kala gonɗo e Sénégal ko yiɗi fof o waɗ ko yiɗi fof o siforo o yiitima hoore makko e nder laamu Macky Sall o wi ha bada noon e laamu o wi Allah ne waɗa ɗum de kono enen wonɗo jowɗen ɗum so timmi tan timmi to timmi tan timmi omo duwane ɗo e galle Seydi El Hadji Mouhamadou Moussa ri so tawi o neli ministre uji mawludu meeɗa arde mo nelani ɗo ministre addi ɗo nelal makko addi ɗo ballal makko e khalifa o ɗum ko kanko tan waɗani en ɗum ko e makko tan puɗɗiɗen dañde ɗum eɗen ñaagui Allah noon Allah baɗowo o
yo Allah timminanmo mission makko o no yiɗiri ni e ko yiɗi wadde ko fof e sahande o laamine e caggal ko laami ko yo Allah timminanmo mission makko fewnanamo ɗum amin yo Allah kadi weltinmo amin jogdi noon ko Allah jogi o wi noon moƴƴere ala jogdi mum so wona kadi so wona moƴƴere gollal moƴƴal ala jogdi so wona hokkede moƴƴere kadi jomiraɗo yeebotako on moƴƴinɗo gollal ngal golliɗa aɗa gollori yo feew gollal ngal Allah ene yiya gollal Allah andi tan ko gollal sohlani neɗɗo hay hunde so wona gollal sa moƴƴini no ngal moƴƴiri fof ɓaadi tan angal nafa tagore nde ene naftoro ɗum aɗa jogui hen baraji hayso tagore nde naftorima ko kamɓe de mbaɗana kono baraji ɗi a feccoto hen sikke ala ko waɗani Sénégal ko Allah yejjitta ɗum Allah kadi yeebotako ɗum yo Allah yo mo ñogdi mo ƴiɗi jaahi seydil muɗum sallallahu alayhi wa sallam o wi monsieur le ministre Cheikh Oumar Anne a bismama ko tiiɗi e nder wuuro he a bismirama ɗo enɗamma a bismirama ɗo golle ma a bismirama ɗo balle ma e nder enɗam ma amin jiiɗum amin gandi ɗum yimɓe ɓe fof ene cifo moƴƴere ma hen goto fof wima ka moƴƴo so neɗɗo wiyama ko moƴƴo ko ɗon woni ko haati moƴƴere haaɗi sifa jettore haaɗi ko wiyeede ko moƴƴo kankone yo Allah hokkuma sago makko amin yo Allah rokkuma sago makko amin kanko e gouvernement o fof ministre Abdoulaye Daoud o wi président Abdoulaye Daoud Allah addi ɗum ɗo hanki jamma rendude e men e jamma o ardi kadi no yooɗi o ardi no feewi e lomtade hayso wonani e lomtade gouvernement nde wonno ko ɓiɗɗo e nder galle he kadi ko almudo e nder galle he kadi omo wownoɗo arde président ene nelamo so neɗɗo awodiri e yimɓe moƴƴere yejjitta ɗum noon o yejjitani o ari ɗo hanki juurade khalifa o e yettinde calminali makko e ziyara makko fewde e galle Seydi Hadji Mouhamadou Moussa fof kankone yo Allah yomo moƴƴere yo Allah yomo moƴƴere en calmini ɓiɓɓe sohnaɓe wonɓe ɗo ɓe pop en calmini galle Cheikh Oumar ɓesgu Seydi Cheikh Oumar radiyallahu anhu wonɓe ɗo e jommine en calmini taaniraɓe Cheikh Oumar radiyallahu anhu wonɓe ɗo e galle he en jejjitta khalifa men ceerno Mouhamadoul Madani mo ganduɗa serani ene wondi e men haqqille mum koye hadara he woni hanki fewde hande fof koye men o wondi ɗo ɗo jooɗiɗen omo jogino ngoƴa holno mawlirten hawo noddi téléphone ngaji o noddi Mamoud Dia o wi kanko woɗimo ko yo walle dingeral ngal ha feewa mate so mawlude yettima
mbere taw ndiyam walata hen ñallata hen galle o waɗa mawludu mum no yiɗiri ni Allah waɗi ɗum e anniya makko kotoji ngari ne gaddi ceena ko yamirore makko fewnama ha feewi yo Allah yoɓmo moƴƴere yo Allah yoɓmo moƴƴere khalifa on duwonima dental ngal fof duwonima dental ngal toɓe ummori fof o wi toɓe ummori fof debbo hen e gorko hen gila hanki hay goto mabɓe ɗanaki hen goto fof woppi bertuji mumen woppi galleji mumen woppi jawdi mum woppi bagasuji mum fof hay goto halfinani so wona Allah dogani da e mawlude holko addi ɗum yiilade Allah e yiilade nela sallallahu alayhi wa sallam on jikke noon to Allah soynan en ɗum amin on jikke noon garduɗen ɗo ngam barke seydi Haaji Mouhamadou Moussa radiyallahu anhu eɗen ngari ɗo eɗen gaddi jikkeji men eɗen gaddi haajuji men eɗen gaddi goƴaji men fof yo Allah gasnan en amin ngam barke Cheikh Oumar radiyallahu anhu ngam barke joom hadara o seydi Haaji Mouhamadou Moussa radiyallahu anhu sikke kadi ala kala gaddunoɗo ɗum ɗo ma Allah fewnu haaji mum inchallah sabu joom hadara o ko tampanɗo Allah ko jiiliɗo Allah kadi ko dewɗo Allah kadi ko dewɗo moƴƴuɓe kala moƴƴere ɗo yiileteno seydi Haaji Mouhamadou Moussa rewi ɗon e nden moƴƴere ha tami hen o rendini fof o addi ɗo e nder suuska aduna fof heƴi hen ɗum ɗon noon famɗani e ñaago Allah ngam warñede nde warñanno seereɓe makko e almudagal makko yo Allah humtu haajuji men amin yo Allah rokku en sagoji men amin khalifa o noon ene wasiyo men yo en ndeeno fitinaji ɗi jahoji hande ɗi khalifa o ene wasiyo men fitinaji jahoji ɗi hande ɗi yimɓeɓe yo ndento nde wonno fitina ko Allah haali ɗum o wi ndentode fitina sabu haɗata e ɓen toonɓe tan taw e heeridi fitina so ari bonnat oto wi an a waɗani hen sa wi a wonani hen a wonata hen sabu fitina so ari anda o ɗum noon yo Allah dumtan en fitinaji amin Allah wi fitina nela sallallahu alaihi wasallam wi fitina koko ɗaani nela sallallahu alaihi wasallam wi fitina de koko ɗaani Allah huɗi woɗɗini yurmede mum on pinninowo fitina kala pinniɗo fitina ma Allah jarriboro ɗum ko muusi jango ma Allah jarriboro ɗum ko muusi aduna e laaka yo Allah dandu en yo Allah ñifan en fitinaji ɗi fof tinnoɗen e ɗemgal khalifa o yo en jokkodir sabu Allah hanki o haali o noddimo o wi mbiyatmi yimɓeɓe ko yo tinno jokkodira sabu Allah yo tinno wonko jejjirmi hen o wi wonko yejjite hen ndew noddi o haalnimo ndew noddi amen heccanki nde o noddiɓe kamɓe heccanki caggal takkusan
omo ñalli waɗede perfusion omo ñalli nden wattede ndiyam nde haqqillo arti nde haqqillo arti o noddi alhaji o noddi ceerno alhaji ɓeɗe woni ɗon o wi kanko ceerno alhaji ahmad nasir omo tawa amadou ñangne tawa amadou ñangne tawa imam abdourahmane imam ceerno abdourahmane liine tawa konngol gotol o wi konngol gotol kalantumi on jokkodire oto certe jokkodire oto certe jarama ko ha gona seeɗa o wi ko ha gona seeɗa tan o wi jarlodire jaafodire o wi sa yettima e tagore o yamiriɓe goto e mabɓe fof yo yarlodir e goɗɗo yaafodire e mum jarlodiren o ñaaguima dental yo en jarlodir yo en jaafodir nde wonno haqqe neɗɗo ɓuuri bonde e bakka haqqe Allah o wi hay Allah ala ko mbawɗa wadde ɗum kono ay neɗɗo sa waɗi ɗum ko mbaɗɗa ɗum ko sa yafnakimo iwata ɗon Allah ittantama ɗum ɗum noon o wi yo en tinno jaafodiren kulen toñange yo en kul toñange noon kañum addata fitina kañum woni lasde cheytane yo en goɗɗito cheytane yen goɗɗito cheytane hoto en jogito cheytane ko giɗo yen jogito ko gaño ndentodiren tinnodiren jiɗodiren mballodiren sabu Allah mballodiren sabu Allah so en mballodiri sabu Allah ma Allah addu yurmen e yaajene mum waɗa e nder men sabu jiilotoɗen tan ko weluya Allah kala ko welata Allah ko hen dañata jam yo Allah rokku en weluyo mum amin yo Allah rokku en weluyo mum amin kala garɗo ɗo min jettiɗum min jiiɗum min duwanima ɗum khalifa o duwanima ɗum kala garnoɗo ɗo khalifa o yettiɗum yiiɗum duwanima ɗum o ñaganima on Allah yo Allah humto haaji men amin yo Allah humto haaji men amin kala garduɗo rafi yo Allah humtan ɗum o jalli o ñaagi mon duwaw o wi o duwono moɗo o yigere ɗimmen de o yi seeramɓe makko arɓe dental ngal ɗum haɗimo jooɗaade ko alaji mamadou moussa ko kono ko cheikh oumar ko cheikh tidiane ko cheikh oumar ko e ko neraɗo allah ko fof amɗa rendidini ɗum ɗo hande o witaɗum cheikh tidiane waali ɗo hande o witaɗum cheikh oumar waali ɗo hande e taniraɓe neraɓe o witaɗum cheikh tidiane o wi oyu ko Allah tan addi moɗo oyu ko nelaɗo daran oyu ɗum addi moɗo wallahi o yaafnimo mon omo duwono men omo ñaagi duwaw oyi cheikh oumar gonɗo ɗo e nder galle e koni ɗo duwo ono jewta ha wi ɗo duwo oyi ko kañum ɗon rewdi konko ɗon tan haandi no cheikh oumar koko ɗon tan ɗum kaali
المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.